Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon apa jerik lo kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jibang nili thare jit kramsa non birta thepi lang pon eksinang. Bianglong Bharatiya Janata Yuva Morcha atumpen MLA Debratata Soikia me phike kai pon. Manjai Hindi LP School polling station salong a PSLC Dhonsuri atumpen Bhut committee ke saying pon. Serpater MSC consensi angkang along arkok arpek konsi kipang tirasai kedeng pon. Havarkar Subdivision Press Club epitung atumpen non kibangzi engdeng thongke presi Havarkar bi risonim sorongazi katalon ponzi adimlong kipang tirasai kedeng pon. Dog Mokak Police Stations atumpen semi Assam Police daerah ni ketalon mesen pen pacun pon. Non puthot birta ang ton pen lang pon eksinang. MLA de Bradata Soikia pen Karbing Tamas Council CM Dr. Turam Rong Hangpan tangka kuti harusia tangka kecu panglim det pu akoi kipi puntapen. Kedam tang prin pai isiari West Karbi Anglong Bharatiya Janata Yuva Morcha atumpen nizang Karbing dongkam mokam rong sepialong MLA de Bradata Soikia aphan me phiki kai pon si set prung sepen ke songa sai kedeng. West Karbi Anglong Bharat Janata Yuva Morcha amaipu pritom rong pipen sepatir pipon along West Karbi Anglong Yuva Morcha along klembang photum ta tirap jetudun lebang sumi phiki kai pon ahirang tang rakpen asai deng pon. Tamtang ningkan krip ho ke Karbi Tamas Council long pen semi Congress atum mesin nang cari lo Congress atum ningkan krip ho nang cari det pu boy fit semi Karbi long thana ke chingthura sai ke deng pon thek pon long le bon semi non BJP tum nang cari lo pu pen ke Karbi long semi ke chingthur bangki ongdung thek pon long lo lasi BJP tum non ka cari pon la bangki Congress atum pen ka chingthur thangnar ke chimlai abi lasi Karbi Tamas Council CM Dr. Turam Rong Hangpen lapon ke chingthura sai ke deng pon alang ni phan tangka kuti pharosia tangka ke chu panglim det pu ke ahokali akoi ki pita pusalang li pen jongpon. Honorable CM Dr. Turam Rong Hang, sir. Lasi itung pini bangdak, Bharatiya Janata Yuva Morcha pen patir pi pon si itung dak pini Congress alida pusipu la mata MLA Debrata Soikia alangli ilitum kacing honnai ningje thenai Karbing long Tamas Council CM phan nongno ke jo false allegation kipi lasi alangli bangki pu bangla hello dak Karbing long atangka kuti pharo isi mate overlapping akam si claim bomb e claim pusila so false allegations kipi lasi lage kaddu weta lage Karbing long rata lage thekprong chini pame je lage labangke lage kola koi ke wan lage chokche peme lage kwan ma ke to tangal so akaman mangke lage claim tang se lo lage aro lage Guwahati High Court pame lage clean sheet apialo Karbi Tamas Council CM Dr. Turam Rong Hang thang adai kabi pinpen labason adai kipa du por i lapen adai karbok pon tapa puthak West Karbi Anglong Bharatiya Janata Yuva Morcha atumpen ningang samsi chepaklang ponsi MLA Debratata Soikia phan pin rempon Bordhol pen Great Sontimung Karbi Longri Abirta ti tum bangke condemn lo ti pini bangke tum Debratata Soikia phan condemn lo la alangli la son alam tipu la alangi la son alam kanungi ben bangke tum bangke ningdu go litum Karbing lo Tamas Council CM tum bangke ahok lo laga alangli ke development akam ke claim bangke hepik laga lo Karbing long lage non ke apir thesi chila hak lo lage itum theglong lage kedam tang Congress ahut ningkan krep phokari pen non BJP mate non Dr. Turam Rong Hang nang cari asarkar ke lage nang khan jokro lage Karbing long arat chini de lage lasi itum mangal halo itum ke naing ke lage itum ke naing ke development itum ke naing ke monsam itum theglong lage non ke Karbing long arat itum theglong lage non ke extremist patame avedalo tum Turam Rong Hang sar bang si extremist group mana cingki si tum ke non overground bang edlo lasi lasona monsam ke claim theka bang phu mate tum development ke claim theka bang phu masi tum nongno ke wan ke lage tum ke pinrem lo lasi la so bang ke lage chok chelo lasi la bang ke tum ki pui bang la lo pini la so ajai me ke pui bang la lo lage la Debratata Soikia bang ke tum CM saraphan bang ke lage hok lage suri hang na ko pen Karbing long rat pada lage ni chok se de lo pu bang ke suri hang na pu bisi tum bang ke pini la so ajai me ke tum bang ke pu lo
la sila lo tu mangke hok lo tu mangke la so la nong nu yong si klem bom lang pelong ke tu mangke kache song mangke ing tonte la si tu la so pini ajai mek pen ke la halo tu mangke naing ke tu mangke Tuliram rong hang jindabat. la si Jago soy ke yamur dabat. benglong ke la so si jing tu nang lang la so si tu paprang nang lang pe tu nang CM sarafan bangke tu ke la so si tu mangke ahok or bitu nangi aro la ke klem ke tam kemesen katuk pe peglong lo la si la so teng si tu mangke non kar bilong ada ta kar ilo la si la chan mangke tu mangke condemn tu peme lo la si la so non ajai mek pula la ke dia pa soy kiat mudabad Kongres aja pe Kongres aja mudabad Kongres aja down Kongres aja down Dr. Tuliram Rong Hang jindabad Dr. Tuliram Rong Hang APSC Dhonsri atum pen spatir pi ponsi train phai isiani Dhonsri consensi ki parpon manja borsing trons arong Hindi LP school polling stations angkang along sami Dhonsri APSC atum pen booth committee ke sengamai paman po APSC long live Sheikh Shidul long live Jai Kathar long live Jai Kathar long live No to namaste No to namaste And break long live APSLC Dhonsri ro amai phu mhonsing tok bi pen ka chapahem phu pona mai long alhia man bent APSLC 3 pi pen khorsing timung APSLC dipu LSC amai phu diuri rong pi jirsong kathar rong asar borsing trons lapen ki APSLC Dhonsri women wing atum pen chinglok APSLC phan ning thera tum chitong du je maya long RDP du renti so booth committee ke seng pon ahut same 6 rula puthak rar tum phan than pa jami pon lapen ki Kibang silang Lok Sabha kilig ahut sami rada tumpen manghu he pin pen APSLC pen karjap dunji APSLC 3 pi mai pu jai kathara phansi ong donga but pen kach phai ponji phansi labang so mai lang sami than che mum pon Long ke contractor reclaim thai ke Tuliram rong hang api sopen Tuliram rong hang abong chap tu. Laki di pola boleh bang news 24 tum sining ge delo. Divide 365 tum sining ge lo. Ente contractor development ke Tuliram rong hang a family that's development nahi mande. Kedam tengani difu farmer growth center along panel discussion ki padopon along BJP claim bang atum ke methang asir pen chithur plutsi APSLC bang phutuma phans ang phun ki bungs aning chipathi ke APLC atuma phan bang ke lam ke chuhain airport si BJP atum ke jakong thur plutlo lapusona sai ke claim apot bang ke pinrem lo pusi all party hills leader conference TDP organizing secretary khorsing tibung pen frankie thinu ning jepon Tum long bang lam si ni tum long bang lam bang na oni del malabang so lam ni tum asongja po tum karju dun pen APSLC asongja po tum la ake hai dorsing rong hang phan la 6 lam karju dun pen malang li ke thak thek the pen kerem det pen a jok mat labang so ning ke jang je malang li tum gunda phan ni tum mune phan jakong pen thoram si thek long lo labang si ben mang ni labang so jakong thoram pen mang ni li pin rem lo la pen labang so kapin rem da malogot hala jitu karbia khe phan ke raji potum karbia khe ka ching hon je bang phu alang le bida sing tiso ke hai rururara entertainment long rara phan kapang nek ji ke pang nek ape ning ke parong ji po bang phu bang si pini la bang so odlang no ilitum khe hi janang bong la penitum APSLC songja po phan sona phun kang dur pan bang ke la ke karbia khe phan ke mesenang thekali ape alang li phan da ni li pin rem lo la bang ke Jong si nangli karbia khe phan ka ching hon karbia khe phai karke ta kangne kangni padolong ji pulotang te mina hijan mina kheng bong lason ang phun ki che pangdo rasai bang ke claim kle dani polo nangli tai not chepan jana bang phu lamjan lamarjan chepan jana bang phu pulotang te nangli ta mesen pensialang tumhan lam the pare nai polo pang nek me pensialang li than nangi polo tala bang so than the sinon bange jakong thor plot si ang phun ke pang dur pu bang ke la ke nelike alangli team karbiang long Tuliram rong hang pen cheng lok MP MLA tum hantani lipin rem lo bang ke ning duk bang ke ihu disi karbi lo charlie asong inglong pho kse sar thekram sa phanani lipin rem lo bang ke nangli nut board chairman nangli nut kse claim bang phu lo amai phu barim lo claim that chi nang lipini labang so ahong jaya long
นางลีนูดพันนางลีเคียงวงปัชารโอเวปินาบางนางลีเคลมเทคเทบังเกนางลีตาเกเทคเทลาเป็นเกปลังเพลปุสินางลีพันังกอกปอลาเป็นนูดนางลีตาเคียพันเลเกเคลมกาลีปูบังเกฮัลาสวาร์นิสินางลีพันังเทคลงลกนางลีเกดามตอกเบียเกอาเกไฮนางลีนูดRSSนางลีตาRSSอาสากอร์นางลีตุมบงโกเซนาอาสากอร์สินางลีตาเคลมบอมนางลีตานูดบอร์ดเชอร์แมนนางลีตาเคเอสเคลมบังพูโลนางลิตาคาร์บีอาเคียมอยบุงเครายบางปุสินางลิตาโฮสิเกฮังซาร์ลังบางlo te parni sia so nang le lam kang tang la pen munir phan karbi khe hi janang bong ang phun ke pang dur ke nang li khea amoy ar bung ke rai lo manang li pin yang tum sit kep ki pidera pola bang so ke chak ore to nang tum jakong thur ham nang pumante la helo ma khea amoy ar bung ke rai ke la sin nang le tum long sing tok bi la pen sar thekram sa la pen bida sing ti so tum phan nili hin pen pin rem lo nang li tum ta karbia khe hotur pusin nili lamang so pin lamang so mai ngabang so press atheng no penang tum han jong pon lo lan vel Karbi Anglong pen Meghalaya tui halong khai suang bong kachar bu suluk sulak to mon ke jap pini anta ki ham here da buthak APSC dhonsuri amai phu mohon sing tok bi pen semi ning tu GP pon la siki bang silangani bang ki khai suang bong kaching hon la pen reng dok reng mi pen ke dora pe ji aphan semi APSC dhonsuri amai phu mohon sing tok bi pen chuning ri pon la mukro jitu Karbi Anglong pen Meghalaya border mukro jitu Karbi Anglong lo Karbi Arong lo mukro kuro rong ladak jitu Meghalaya police tum la outpost na kim ji pu na pang thai pu si ni tum Abirta long lo tasi laso lagi chok che pir lo lagi encroacher lagi lasi laso encroacher tum phan ke lagi law and order tum lang prong nang ni Prabjin pen laso arrest nang pula tum han athe pima adake 6 schedule area adake Meghalaya police tum mangala adake outpost ke view ni dak mangki athe lagi illegal bina kasi lahai illegal ke ili tum bang control nang po la pen ke la jitu law and order tum bikhe ko adak ham khe nang po Prabjin pen la pen ke dak bang ke aprang padandi tum than lo border ke thang dispute awi put aprang ban pachini dak lo dak ke permanent pillar do la pen ke natural boundary ta do la si la dak ke border pu thake la dispute bang ke thang problem awi la ke dispute awi aprang padandi tum rat phan pachini pi lo ako rat tum da chini pa me lo la si hadak local jitu kapat arong ta non sungpik lo apula Meghalaya tum kai mat na torsar bethali penang ap lapen arlong ke hum tum phan rong sor tum phan da kiplung lapuson khe no record opik lo kanduli long ta test get nang free mane lason mane utpat phik hangyang la Meghalaya jitu khasia tum bang lasi khasi rong sor phan nin sop phik hangyang lo migri bupru bang lo lasi laso law and order tum lage non mat lage culprit tum phan arrest nang po lage identify kuri nang po koma mala so culprit laso ma napping nang si jail plong po nang po Ibom BJP atom ki khai long ri ke cheng hon da pen chai kom tum thekali lasi BJP atom pen Karbi Long Tamas council long ini bom pu boy fit sami nili tum ke BJP long ke cherap bun de dedlo BJP atom pen chong si tangkam mahal lang bai pu boy fit sami nili tum ke BJP long ke dundi all party hills leader conference atom ke claim ke dam ki mesen khai long ri pan ke cheng hon thek a joksi nili tum ki all party hills leader conference long si cherap dun thiblo ku si rong asar pen hereng ke thinu ning je pon nili tum la buson lo ni pini ni tum mangge hala dak ruling lo ni tung ruling tung te mane hala tum mangge ekdom mane khai phan claim kle la pen longri phat claim kle longri long para phan claim kle khai phan claim kle la si komara song ma ni tum ge la khai phan la pen longri long para phan ke claim ma song long si ni tum ge dun ji pusi ni tum ge hala dak mangge BJP long mane la non ruling party la national party long ni tum gang tung te ge hello je ni tum hala khai phan kali longri long para phan kali pu a party long ni tum ge ning hang hello ni tu khai longri long para farman claim la si la solong sing tung ge dun lo nanti sila ma sila nuki bang kinlik hujong sila tum tangkam hapen bais nan tum dun de lo manta nili tum ke
muke bang yelang pan tangka maha pen ajat penanang bai tamini tungi onelo ni tungke tangka ke langle sini tumke misian ali dar lapen ke misian party lapen ke ni tungke khe lapen longria farman ka chisong thek a khe pan ni tungke tangka maha ni tumke la sini tungke la non tani tumke arni kisu bupe arbi ke jang bupe ni tum kisu mo we ke jun mo we arni kisu jong his tamini tungka chichaka son thotsi muke tangka langle sini tumke la khe lapen longria farman ka chisong party long sini tungke dudun poni tungke tangka maha lapen hor ok ni tungke panungku pola bang ni tungke akahino abidilo busini tungke tindampo Pren phai isian yada por phai keba por melompen surupathar MSc consensi palopon angkang hanjang langso tuwar krong pia long semi kipang thira sai kedengpon local MSc sangpi kedom terang pia hin pen ke japon along si youth mohila local committee la pen ka prek prek ke thi dungda cherap dun si labang su kipang thira sai dengpon ada por phai kebra minute thong keba por balibathar hi thi along stami bogajan development block PSC department self help group atum chelang pet pensi balibathar ei thi adak long spe kipang thira sai dengpon labang so kipang thir pon along stami MSc sangpi kadom terang pi VDCA chairman Selarson rongpi bogajan block e ombong PSE SO Singtimung JE lapen ke prek prek ke thi dumta chitong dun MSc sangpi kadom terang pi pen rat aphan ki ba chini pon atengki methang hem anta chpang thir edangji lapuson tha raksi rong group rong be rong thak hithi kulat and chpang thir et ponangji chpang thir at rongte alon abalon stami doji lapen ke ok phran phanta mi phun po basi than pa mi pon kedam tang print phai isiani India Prime Minister Narendra Modi pen kepang tak pon sojata hi sevak pu athipi ke en pona sonsi non ke bangji engdeng thongke praisi hawar karbi risub ni sorong aji tike langjunt hawar ahin pen ke talon pon jiadim hawar khat sub division the press club epiting atom pens me dok muka krasinja aklam long ke pang thira sai kereng pon lapen hawar khat sub division press club ahin pen non ke bangji engdeng thongke praisi hawar karbi risub ni sorong aji ke talon pon along pens me jirap chitu bunji lamen ki jutang ke ching ona men pens me labang so engdeng thongke praisi hawar karbi risub ni sorong aji ke talon pon me man ki pas tan bunji bisi chingji san pon dok loka pon bai sok terang Karbi Longri Abirta kép siang deng aparman non thik bon tang lo la sila swadim ke me ki chun kapang thir na yi astai nilitum hawragat sub division press club penta nitum apeng isi ning si pepen anut tinta hilile pin pen nitum chedonun si pini le bang so sai ki ching si nitum pang thir dun lo la pen tang tetik an nitum son se pang thir dun lo bom lang pisini din pen pachin All India long sitame ahawartin along tin sitame swasita hi seva po TPN ponsi kapang thira saideng pondo sonda thasani tun tapachit tonon pen pini la tagra sinja klamalong nilitum haroga subdian press club abitung pen nilitum kapang thira saideng pondo sontak tak se nilitum karbi fan kaching honarat ke doana pata nilihin pengachu ningri ponji ke lalo nanglitum sitame la son ka cherap kachito do sonte mesenji la pen penap pen sitame pini pen pangcheng lo pot penap pen kapre ka sai kilometer do la solong stame cherap dun tame he pen pachini ke la anwen Pren phai isiani ke Assam Police de arani labang soani ke anikan wang sabi nang talon pon wang bomsi peneng suruhini da engkora pliani kanan bangki engdeng trox keber ke thoman nang chok tanglo labang soani ke Assam mangkang pi for example police station along pen stame labang so Assam Police de ani wi talon pon lapuson thak thak se dokmoka police station ke parlopon along station along ke do lapen BDP atum pen chingrum si labang soni talon pon ada bapor malong pen armu pache jeng pon si labang so Assam Police de arani pachthang pon asai deng pon si labang so Assam Police de arani ke talon pon pangcheng pon এই উপলক্ষে আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহোদয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমাৰ সকলো জিলাৰ সকলো থানাতে সকলো আৰক্ষী থানাই সকলো জিলা আদি কৰি সকলো ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত সকলোতে আজিৰ দিনটোত আৰক্ষী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে এই উপলক্ষে আমি আমাৰ লকমকা থানাৰ অন্তৰ্গত যিখিনি আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছে গতিকে সকলোকে আমি একত্ৰিত কৰি আমি এটা শোভাযাত্ৰা কৰিছোঁ আৰু বৃক্ষৰোপণ কৰিছোঁ আৰু আমি
স্বচ্ছতা অভিযান কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ কাৰ্যসূচীটো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত Pini Karbi Longri Abirta ban ki lan pan sikang ton pagilo do me thang me kardom